I think we can put our differences behind. Čaute, zdravím vás Portalize Medickou ďalšieho videa. Ešte by som chcel zmeniť, iba mimo takej, mimo Half-Life už budú iba iné. Tak, založili sme si novú kariéru a touch and hold anywhere to make a fire. Dobre, takže zrejme máme takto prísť a pritiahnuť takto cez tento papierik. A keď všade budeme držať ľavé tlačítko, tak hej, no a sekundu, no a takže, prišiel na môj congratulations, bla. Počkaj, a ja som počkaj. Tak, sem si ešte dáme terms and conditions, toto je, neviem, ale nejaké asi hodobné sluhy, alebo čo, nie momentálne, ale podpálime to. Získali sme peniažky a nabehol nám slot. Tak. Godless! Hey! You are already banned. Things. That's all. You can always buy more. Your brand new catalog. Wow, katalóg. Si otvoriť a máme tu veci, takže nejaký výraz. A ešte by som chcel zmeniť. Dneska bude nové video, vyjde. A bude sa to volať Silvestrovská olympiáda, bude to taký menší vlog. Video v reálnom živote. A budem hrať na PlayStatione Sport Champions a budem to natáčať. A bude to také silvestrovské video. Vyjde možno 1. januára v roku 2015, pretože ja to nestihnem. A tak, čo nám z toho vzniklo? Fun? Počkajte. Fun. Jej! Sem si to dáme, aby to nejaký už sa nám F-ko otočilo. Vybobneme sa trochu s tým. Toto tam pôjdeš ku kukurici. Fú. Hej. Tak, stáme. Tak som späť. A vzniklo nám slovo fun. Tak, tieto dve si tu niekde dáme. To sem. Koniec, aby nám vzniklo slovo fun. Chceme slovo fun. Fun rádio. A nie, to som zapáliť, dobre, nič sa nestalo. Tu máme nejaký pavúkov a z nich získávame peniažky, čo je veľmi dobré, dá sa to veľmi dobre využiť. Musíme zobrať takto kukuricu, dať do sem, aby to vyzeralo ako lano, aby sa to spojilo a zorelo spolu také. Sparta! Dobre, pekne to horí. Hej! Kde zmizol ten ksicht? Veď tam už nie je ten ksicht. A to je jedno. Dobre. Podpálujeme. To je popcorn? Áno, to je popcorn. Aha, zrejme, pretože sme zapálili kukuricu a nevyskakovali z tých semier, čo tých bobkov. Tak, máme tu Son of Else a karta.
tieto dve si otvoríme. Musíme si tu urobiť poriadok, pretože fakt nechcem to zase podpáliť. Hodíme si to takto do rohu. A kreditnú kartu si dáme tiež sem. Teraz si takto sem dáme magnet. O! Všimli ste si to tiež? Keď dám magnet k tomuto, tak sa rýchlejšie točí, že? Aj tamto sa rýchlejšie točí. A to je broken, takže nemôžem to fungovat. Prídeme sem a potom, ja som to videl. Celý čas som tam. Plan 2. Oh, you're doing so great! But don't worry. The Little Inferno is not like other games. There are no points, there are no score. You are not being timed. Just make a nice path and stay warm. The glow of your high definition Android product. But you can stay forever. It's about stay warm. Is Nancy. Takže nám povedá, že to nie je ako všetky normálne hry, ale že to nie je tu skóre, nie sú tu body a nie sme časovo zaneprázdnení. Čiže my si môžeme oddychnúť a že máme nám teplo, že sa máme zahrievať veľkým ohňom. Takže, hello, is there anybody there? You don't know me, but I know you. It's cold outside. I'm all snuggled up in front of my Little Inferno and drink my fireplace. It's so toasty I could stay here forever, like a hook in a book in a mug. I need a book in a mug in a mug. From Sugar Plums. P.S. This is for you. Dostali sme kopu. Takže nám niečo povedá. Najprv sa nás pýta, či tu niekto je. Niekto, hoci kto. Potom nám povedá vlastne, že vonku je zima. A potom nejako trošku tak robila keď bolo zima a že hovorila, že sedí pred svojím kozubom. Tak, a že sa zahrieva. Tak, môžeme to zapáliť. Jak to zahrielo. Počuli ste to tiež? To ten Joe, on spieval a mal otvorené ústa. Sme ďalej nakupovať, takže baterky a bicycle. Dobre, takže tak, chvíľu počkáme. Stiahnem na tých baterka. Máme mega peniažku. Urobíme si tu poriadok s hodinami. Získali sme kartičku. Takže jedna bateročka, druhá bateročka. To som nechcel. Ale ja som to zasrandil, lebo vy to viete. Dobre, dáme si tu ordinárny brick. To je nejaká tvrdá tehla, ordinárnická. A potom si tu dáme Antiky Torch. A Wooden Bicycle. Hello, it's time again! It smells like something's burning. It seems like everyone has one dance. Everyone I know has one. Everyone I don't know has one. Burning stuff is pretty fun, but be careful. The instructions say there's something else more dangerous than fire, but I burned them. So we'll never know from you friend. Sugar Plums. Dobre, takže väčšinu tu máme dve veci drevené a
pavučíka, ano, a já jsem to nechcel. Já jsem objel za pavučíka a zapalil jsem si mají list. Dobře, už to zapalíme všechno, tak, budeme toho pavučíka ještě ty zóny. Ahoj. Stojí, sem si dáme nějakou fotku hodinu. A máme tu aj nějaké semiačka na kvety a světlušky. Ano, to jsou světlušky. Vlastně já jsem nevěděl. Zapojím piráta. A jak to se mi je semiačka. Nachodíme já. Jako musíme postavit světlušky. Z toho naozaj vyšly květky. Wow, to je pěkná. S tímto to musíme vyřešit. Oh, it's time again! Hahaha! I already found all my stuff. I need some more fireflies. Let me a little jar of fireflies. Oh, Send. Tak, teraz si chceme další my pictures. Oh, moje fotky! Dám si mojho Mayfejka. Tak si to Mayfejka. Ano, si myslíte, mám tu fotku Mayfejka. Zobránky, ne! To je jedno, aj tak Mayfejka. Tak. Oh, thank you for my new fireflies. What my set them fiery to see where they will go. But they all burned up. They will last forever. Oh, I got you something, look. It's an attitude. Just flip over later. Flip it. Flip again. Oh, it's for you. Papierowe sice, super. To się nam trzeba chodzić. Ubiłem cię z tym. Ubiłem cię od tej sprostej pamugata. To nas się nam nie podoba, także to nie ładnie. Dobra, mamy się tu spider. O nie! Dobra, mamy tu pawuków. Zożercie to. Ci was pavuci sprosty, moje srdce vám neodolá. Rychlo ľúbim vás. Nie, musím to nájsť. To daj. Musíš to rychlo kartičky. What? Where do we find those? Secrets. I just don't want. Don't worry, I want to tell you. Then for me as spoiler. What is very good. I'm just going to something and there you go, then you do not want to spook. Nigdy a fakt, nigdy to nie mamy spoić. And there are more.
tak krásná vec. Vítaj, kombo! Kombo nám z toho mal vypnúť. Áno, super. Komba. Dobre. Sem. Najpíraj. A Samoneos. Tak, dáme si sem obraz Samoneos, kreditku Samoneos, Might be right, Piráta to tam nejako, nechoď, ne, nechoď za ne. Ahoj. Piráta nenadávajte. Jaká? Dúfam, že ju ešte máš. Ruku nemáš, ale že by si ešte mal mať. No tak to je kilavý pirát. Spokojný? Dobre, tak. Samoneos. Stop! Ďalšie kombo, takže Wenders. Telka robí dvojitý obraz. Tam si si podpálime. Ďalší kombo Generations, to fakt neviem, ale ja sa tam rozlúčim pre tento part a uvidíme sa na budúce. Čaute.